Znači, posjetit ću gospođu da je Dario ministar Ministarstva unutrašnjih poslova, da moji službenici obavljaju svoju dužnost, a dužnost je sljedeća. Znači, da me prate, da me čuvaju i da daju sigurnost i bezbjednost svom ministru. Ovo su dvije institucije. Ovo je institucija premijera Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je institucija ministra Ministarstva unutrašnjih poslova. I ovako se ne može niko ponašati prema institucijama. Zapamtite dobro. I sada ne bi imao probleme sa gospodinom premijerom, a da probacim kroz noge da on to nekako ne vidi. Opet probacivajući kroz noge ovom premijeru imam volju da vas predstavljam reprezentativno. Mače moje, 8 godina vladaš. Pusti i mene 4 godine da vidim znam li ja išta oko toga. Pitate me kako je razvaljena gore gradska groblja da i ja sastavljam. To su gluposti, to su insinuacije, đubraluci. I zapamtite da ćete ovo zapamtiti dobro. Dok se nisu, što naš narod kaže, sjevali, nisu se okanuli. Molim vas, vodite računa o... Excuse me, please. Čuvanje škola, omladine, od bezbjednosti raznim vidovima davanja. Lijepo uzmemo, napravimo, stavimo, dodamo, treba nam, dobijemo. Ja stvarno ne znam više šta da pričam na ova pitanja. Vi ste se malo zaigrali. Ja se suviše normalno ponašam na funkciji koju obnašam. Ja ovo pitanje ne razumijem. Kako ću riješiti grijanje na ugalj? Ne možeš ti nikoga natjerati na šta će se grijati. Ovo je toliko glupo pitanje, neću ni odgovarati. Završeno. Ovo nema nikakvog smisla, ovo nema veze s debatom. Ovo vam je lakrdija debate. Neka vas je stid i sram. To je kanton da bih mogao živjeti, da bih mogao raditi. 32 miliona se zadužio. Neću odgovoriti na pitanje, nema ga kod nas uopšte da ste nam dali. Sport ne postoji. Odmah pa u srijedu. Totalno sam evolviran u te stvari, ako niste znali, dragi gledalci. Davne 96. godine ja sam bio prvi ataše Bosne i Hercegovine na olimpijadi u Atlanti. Dario je na Oxfordu završio školu, bez ičega,